Lamlynti Village Organization Thaiñthynroh bahap hak NRLM Lenyong Cluster kabakdup iki kat santali ki self-help group apo jongka Rakhe ya jingnap si snem jongka hak R4R trik nailar araja R4R lapan singai ya jing Rakhe de jing ron kat jong uba Eugene Lando MLA ka Thain uba Lamprang Bla MDC uba Longru Ushong kono ka HADC uba Staising Karbeteng Wene Kiriu Kmat ka Thain uba barap lang Karbeteng rang ba snong ka kong Reverend Kar in charge NRLM Lenyong Cluster kinong shong shnong ka Thaiñthynroh bat kiwe lapan shit rahmi ya jing Rakhe de jing shimmenta ki longkme jongki self-help group da ki skit ki jing shan Yakob Riam bat kiwe ki jing pin berngya Kalian ki nongkren ke bagan thup ya ki tei ki reurang ba ki lapan pau baga jing don ki self-help group but ka village organization kum ka kme kalong ka jing mento ya ki long kme ban kin tiu ya ka kamai ka ji jongki da ka jing kin turu bakin don ka jinga trailang hakiliang baro ki nong elam ka V.O bakin thup ya ikong ribalang walang president ikong bandari saukme ki labatai ya ka jing stang trai kam ka seng but ya ka thong jongki apa kita ikam apa kita bet kita biang yang ini kesel. Kalau kita sudah kebakar. Oh ini ikon kita bilang apa? Ya mesti nak ikon nak itulah kita. Kalau idol mah, kita hari ini idol. Jadi apa pun dan keluar ada jadi. Like kebin kita. Limba kini ikam makin ya limba kini SST pakai dan benda. Buat kami ke biro. Kalau kau ke mak kau kalau kau ke mak isman. Kau pergi almisin kami itu. Kenapa? Itu nak ini kendor. Nim duna kasap. Nim duna kapau. Dari kau ke duna juni kedai ba minum tu balik rai. Mereka bangun kini program macam aku mendengar apa itu ketua sikit, maka tu ketua dress. Jadi tapi modern kita hakini SSD bio ram try kendal kan, tak akan sih mensyur aku kata tu bagi mana PI yang kata ka fancy dress dan ka sikit betul. Jadi biar leru tak kejadian. Sebab orang sana kena kita kejadian. Kena wakam kebapi kita. Jadi bendel kita akan sih Bangak kemen, bangak kuat balik. Ini bangak sudah tenang. Nota masih benda tu. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with a mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.